navuye muri FC Dender narakinyemwo tukaba kane anyuma ngagenda muri Lokeren FC Lokeren yo mu Bubiligi nayo na nubo iri mu cambere kuvuga je nanyuze ahantu henshi cyane kandi ndishimye ahubwo ndi mu Rwanda ndishimye akakanya naranje muri Amerika ngamara umwaka n'amezi 3 ngabongereza ngamara umwaka umwe mu Bubiligi ngamara imyaka 3 ariko Europe ndayizi mugeze mu Bwongereza rero ukigira mu Bwongereza hari muwe mwaka ubwo wahise ushyikira mu equipe Reading Football Club niyo wahise ujya mu direct Leroy Lita Leroy Lita niyo ari captain wa Reading nimba Cristiano Ronaldo akina match kuri aya kijya gihe Cristiano Manchester yarari muri Manchester United na Wayne Rooney na Gerrard Vidic mwajyaga muhura gutya kuri cyane kandi ngabagira guca ngabatwara n'umupira aka kanya navuga yuko byatewe n'iki sengo besho nijyo nabaye mubi nijyo nabaye mubi wowe wabaye mubi nabiye bibi bihari ajya afite objectif y'ikintu niki wigaya rero icyo utunga gatoki niki muri ibyo bibiri afazali kuko ndi inzoga atari abagore Yesika tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano tubategurira kuri Iris TV twizera ko mukomeje kugubwa neza nabyomba mbifuriza umunsi ku wundi ikaze abantu bari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda abari Burundi abari Uganda muri South Africa muri rusange ariko maye nikaze abari muri za diaspora hirya kure hakurya bagunda kuvuga ngo ni hakurya y'amazi magari hakurya y'inyanja muri Amerika, Iburayi, Australia n'ahandi. Ni jado twishime tugiye kubana mu buryo bwo kuyobora ikiganiro ariko uyu munsi nkuko muri kubona kuri kamera zacu dufite umutumirwa tugiye kuganira katuganiza byinshi bitandukanye muraza kumumenya mumenyeho byinshi bitandukanye mvuga yuko abarundi badukurikiye ndetse njyamo n'abaduha na comments zitandukanye bigaragara ko bajya bakurikira ibiganiro byacu no mugabo bamwe bamaze kwita bamumenya ngama Emmanuel Imore tugaye ikaze mu kiganiro okay urakoze cyane meze neza bitangama Emmanuel urakoze cyane amazi agukoze ihangane nibisanzwe iyo amazi agukoze mu mugo kuntu bigenda burya ahantu haca ijwi ni amazi basa nka ataniyo gatoye ijwi rikahita bitagenda neza ariko mu kanyirazo kumeze neza so tugaye ikaze mu kiganiro tugiye kuganira byinshi bitandukanye amakuru yandi biragenda Simimara kabisa meze neza ya biragaragara kabisa wambaye na puma yawe puma niyo brand ukunda mu buzima bwawe iyi ngi nayibonye muri 2007-2008 ngiye mu Bwongereza mu gihugu cy'Ubwongereza bambaye puma kuganye grife yanje n'ubu ni gozi yanje uzareba muri Mwanga Sport ari puma nunamba wambara godi ya puma ko utayambara ni kibazo ariko niyo sponsor yanje ubwo uyu mwambaro urumva ko kuri kigaragara mu cyagaragara nk'umwambaro ukiri mushya bigaragara ko ari umwambaro original icyo gihe uhabwa wakinaga muri equipe icyo gihe nari muri Reading Football Club egereza mikoro kugira ngo amajwi yawe okay muri Reading Football Club okay byiza cyane urumva ko ni turasukubireba mu kanya turasukura background y'uyu mugabo ngira ngo naze ndeba kuri Google ndeba background yiwe ndeba bimwe mu bihugu yaciyemo makipe yakinnye rero kuri Iris TV urabizi ko tuba tuganira ibiganiro by'ubuzima busanzwe ko tunabihuza na career z'abantu turasukira tubihuza na career yawe ariko tunareba n'ubuzima wanyuzemo naho ubu ngubu na experience byagusigiye abantu bari Burundi ngira ngo ufite abafana benshi wakinye muri equipe nationale imyaka myinshi wakinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukina mu Bwongereza n'ibindi bihugu byose wanyuzemo byose uraza kutubwira muri Europe mu Bwongereza of course n'ahandi kose uraza kutubwira ubundi ngama akanya Emmanuel Ngama agiye kwivuga mu buryo bwagutse ni muntu ki icyo navuga kandi mutumve
kuvuga je nanyuze ahantu henshi cyane kandi ndishimye ahubwo ndi mu Rwanda ndishimye akanya narangije muri Amerika ngamara umwaka n'amezi 3 ngabongereza ngamara umwaka umwe mu Belgique ngamara imyaka 3 ariko Europe ndayizi ubu ndazi indimu nyinshi cyane kuvuga 6 ndazizi izere zihubwo ikiflama ki Hollande ki Hollande mu Hollande ndakizi okay iki Amerika ni Cyongereza ndakizi iki Faransa ndakizi ikirundi ndakizi ikinyarwanda kigerageza tukomeze turaza kuganira mu kinyarwanda urabinyemereye naribi tuganira ikinyarwanda bese ndabizi no kuvuga ndaraciye ibintu byinshi cyane ariko mfite urukundo kandi nubu muri AS Muwanga ndi gufasha abantu benshi kugera imbere bungu wanje ndi watari ndakora byiza ariko mu Burundi nakoze amateka menshi cyane nabaye mu Bitere muri Tanzania muri Sekafa nabaye mu Bitere i Burundi 2006 2007 nabaye kandi mu Bitere muri equipe nationale equipe y'igihugu washyiyemo imyaka ingahe n'ubu baracyahamagarwa gushika ubu gusanga ari friendly game nago nagiyemo ariko ndacyamagara anyuma mu Rwanda narakinye mu Yes Kigali sinagitego cyiza umukiri ari 2000 kombera ni kimwe 2018 2017 muri Yes Kigali yego cyiza cyane cy'umwaka kandi cyari cyiza cyo kugira victory y'equipe so mu magambo makeya ni background ino wenda abantu babashije kuba bakumva ubundi Emmanuel Ngama ni muntu ki ni umukinnyi wa football w'umurundi vuka i Burundi wavutse mu 1992 yakinnye mu Burundi yakina muri Amerika ubwo byose tugenda tubireba ukuntu byagiye bikurikirana ari nyuma tunarebe ubuzima bwe ubu ngubu abantu bazi kutwihanganira twamufatiranye twahuye nifuza ko tuganira aranyemerera ntabwo twateguye kino kiganiro cyadutunguye ariko turaza kugira ikiganiro cyiza so Emmanuel Ngama wavukiye i Burundi watangiye football ryari biza kugira ku rwego rwo kujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagenze gute okay natangiye football muri 2004 tuduza muri academy y'i Burundi ufite 12 ans uvuka i Burundi mu kayi gace Bujumbura mu Kamenge uri umunyamujyi wa anyuma nagiye muri Amerika mfite 17 ans nagiye muri Amerika ngava muri Amerika ngagenda muri Angleterre Ubwongereza nago narize ngo amashure kumenya indimi nje ngiki kubana n'abantu niko namenye ko indimi irahari okay nago nagiye ku mashure ngo nize hagati amashuri asanzwe no twiga primaire secondaire nago nabikoze kumenya indimi kora abantu namenye indimi okay hanyuma wabaye mu academic i Burundi academic ikipe y'igihugu na academic iki k'igihugu okay ku myaka 17 werekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byagenze gute kugira ngo baguhitemo kugira ngo ugende hariya okay muri Amerika ari ikibazo kimwe ko igihugu canje ko nagira passport yiwanje i Burundi nago bemereye umwana aratari muto gukina muri equipe nkuru kuri equipe yanje nationale na CV fit nago bakomereye bamwe muri Angleterre ngaza mu Bwongereza kuri ni bimwe nagize hariya kandi ugasanga hariya kandi nago bemerewe ngaya muri Belgique ngamara imyaka 3 muri Belgique kuva mu Burundi ujya muri Amerika kuki wagiyeyo kuki ari we wagiyeyo wase wajyanye nabande byagenze gute kugira ngo ujye muri Amerika icyo gihe nagiye ndije nyene ninde wagutwaye naviye muri Burundi muri academy ndi 4 nabaye Bitere muri championnat Sekafa
under 17 i17 na meri biteri w'igihugu ngabo meri biteri w'igihugu ari abakinyi benshi b'abahanga bagina Gerard Jeje Okocha bari hehe i Burundi Jeje Okocha gira ngo Nigeria ni havu mu Nigeria bari baje Burundi Emmanuel Adebayor bari ariya igihe bashize ariya ngavuga base nanje ikanigaragaza kora bari bahari muri iki yego kandi nicyo gihe nari muri 5e 6e primaire ni muri primaire premier ngakora meilleur buteur meilleur joueur umuntu tumufasha ayobongere muri Amerika bakanuma muri Red Bull nagumyemo akubakambye ngo nago wakinamo uri mucare urasare muto siva nago washobora kugira kandi igihugu cawe nago gifite Coupe d'Afrique nago gifite Coupe d'Europe nago gifite kiri kuvuga kirateri hasi hakuje nari ejo mupira wari hejuru bakandogira mubwongereza muri Reading Football Club ngagomamo muri Reading y'ubwongereza mu cyiciro cya mbere wakinyemo cyane bagyo baza ngo baba Cristiano Ronaldo Wayne Rooney Gerard Ryan Giggs bagyo nabakoze guta muri mu kibuga guta apana ngo Ferguson Alex Ferguson gya mutoza wa Manchester ugya tarabanye guca akanguranga ufite ikizera ufite ejo hazaza Arsene Wenger boss barakuzi wow reka tujyane ku murongo kugira ngo abantu bashira amatsiko kuko urumva ko ufite amateka akomeye hanyuma Emi ugeze muri Amerika wagiye tubwiye ko wafashijwe na bande Steven Gerrard Jeje Okocha Samuel Eto'o niba bagushakiye passport ujye gukina muri Amerika nari ndayifite kora unukina mu gihugu udafite passport n'ugushoboka nari ndayifite ariko niba baguze ngo umwana arashobora tumujane hano sinzi ibyo wakoze sindabizi ariko ntagiye nari bayi wacu kwa mama wanje na papa wanje n'abakuru banje n'abateye banje nari mu rugo igihugu ambwira ngo ngama ari umuntu yatubwiye ngo uko nuko ari ngene bigenda numva ngo barakutumiye uko nuko ndaza ukambwira urugendo gwaye ngo muri Amerika numva ndashituka je nyine yari muri 2006 ndatanga jenyane ndashobora urashobora uko ngo wase nagiyeyo tigasha ko sina mama wanje na papa wanje n'abakuru banje babiri kambira ejo bundi urafata ndege ugende kuvuga bari babiteguye nagiye ngo umuntu w'igihugu ndi guserukira igihugu yego ariko ntabwo nagiye ngo umuntu ngo asanze kwa ngo wishakira ubuzima bwawe nagiye nk'umuntu igihugu iragutuma bari baguteguriye muri make kubera impano nje nago mbizi yakiseho umupira gusa gupasa gushotinga kwiruka ndabizi nakoze akazi gushika ubu ngubu imyaka yanje yes byiza cyane turagiye ugeze muri Amerika ni bande bakwakiriye ni iyihe kipe ya State of course ikipe wagiye mu bwa mbere Red Bull ni ikipe wasobanura gute abantu ku bantu bumvise Red Bull bwa mbere amafaranga ni ekipe nkuru cyane ifite academy nyinshi kuva under 8 kushika mpaka seniorige ekipe ifite amafaranga ni ekipe itegura iba muri Premier Division icyiciro cya mbere muri champion y'Abanyamerika ariko tumara amatsiko na competition irakina tumara amatsiko ngengeze amatsiko kubera ko USA leta zunze ubumwe za Amerika bafite state zirenga 50 ngira ngo ni 51 abantu barenda batubwira bigenda gute kugira ngo habeho champion y'ikiciro cya mbere nkuko mu Bwongereza bigenda cyangwa mu Rwanda amakipe yose yisangemo buri state ibifite champion yayo cyangwa izo state zose zifite ukuntu zihura cyangwa ubwira ari USA USA ni Amerika leta zunze ubumwe z'Abanyamerika ari Canada ni ikindi gihugu
ari USA ari Canada biratandukanye urabona ngaha USA ni igihugu kirenza no muri Afrika ni kinini cyane USA ni nini cyane ariko Canada nawe ni nini urabona ari abantu baba refuse bagenda hanze bagiye muri Canada ariko USA ni nini iyo Red Bull ni equipe izwi cyane ni equipe nkuru muri USA urabyumva urabona none muri USA championnat ibi bimeze ubundi kwanza reka kugira ngo abantu bazi kubisobanukirwa wabaga muri state ukigerayo muri Amerika aganye Red Bull muri academy kana n'umwana ngaba muri famille d'Ake ni kuvuga famille d'Ake naba muri famille d'Ake ni kuvuga mu muryango no washizemo ko ndi muto nago nimesera nago ndashobora kuteka sivyo hari ubwo agiye mu mwaka 2007 bibiri na karindwi yego ubwo agiye muri Amerika umarayo umwaka n'igice bakandukira muri Angleterre urukiri muto ubwo yenda ntago wasobanukiwe byinshi byahari ntago wamenye ngo uri muri state kuko aba mu state za Toronto aba za Michigan azaba Ohio za Colorado gusa Red Bull gusa no namenya nabi okay niyo kipe yonyine wakiniye Red Bull muri Amerika none se kuri ndebye umunsi narebye background yawe ndeba kuko uri no mu bantu nabonye banditswe kuri Wikipedia ngira ngo amazina azwi menshi kuri Wikipedia ugomba kuyahasanga Emmanuel Ngama yakiniye Atlanta Lions iyo ni yahe naziko ari muri state ya muri state muri USA Atlanta ariko ni Red Bull ifite ubona ngo bavuga APR mu Rwanda ifite intare urabona ariko ni APR ifite urabona nuko imeze igize ibintu gito okay so byiza cyane hanyuma reka urugendo rwo muri Amerika turuveho wenda wambwira gatoya mbere ko turuvaho experience wakuye yaba mu buzima wahabonye kubijyanye na career ya football kuko na amahirwe nageze kuba wenda mbonye umuntu uri muri career ya football akatubwira uburyo cy'abantu abafootballeri bagiye muri Amerika gukina uburyo baba babayeho wenda ahangaho uri kiri na muto yega ariko ibyo wibuka ubuzima bwahara bwari bumeze bute ukuri navuye mu bitaka nakinaga mu bitaka urumva Burundi ngambara surprise raise yego ndayizi yego mu cyaro ngamarwa muri equipe y'igihugu ya mode 17 iri under 17 yego nuko nazamukiyeho ngazamuka ibuga cha synthetique i Burundi cyari cyambere batangira ngamara godio bwa mbere igihugu cyo Burundi kitanga godio bamaye godio ngambara numva ndi aleze kuko ko ndi aleze n'ubushobozi bw'umuryango narimeze nabe muri famille tori nabushobozi ufite tumeze nabe ngitanga byo bintu gakora akazi yamaye narike ndambara cyatunga gasine ibitego byinshi nari meilleur buteur n'u Rwanda ruririmo u Rwanda nijyo nashyize igitego cy'u Rwanda nawe meilleur buteur bitandatu meilleur buteur meilleur joueur tokinye final na Uganda n'amafundi yafite muri Sekafa okay niyo natumye zamuka hanyuma muri Amerika rero muri nazafite bage bakinyi ba Gerard bahito babuze tugenda ko bari baje yari inauguration y'igihugu ya ma equipe bakamagara East Africa na Ethiopia ririmo na Congo yaririmo kuvuga aho ngaba wa mbere bakavuga uyu mutipe afite talent tumujana bakanjana ahantu kora urabona anga uhari sivyo ari ibitekerezo ufite njewe ndi anga muri AS Muhanga ufite abantu ndazi kubazika umupira nagenda ahantu ndabaja peti ingonga utestinge niweshoka biro buzima niko nagiye okay anu banjanye ugasanga ari tayari cyane
amategeko y'igihugu nago irakina nani CAF competition Burundi turi hasi cyane twebwe nago irakina competition ya Coupe d'Afrique siko bavumva Coupe d'Afrique Burundi nago yakinya hanyuma Burundi nago ifite palmarès ni mubwongereza nani muri Amerika kambye nago ashobora kugumanga kwera palmarès ya equipe yiwe na passport yazanye yiwe Burundi muje mubwongereza. Okay, mugeze mu Bwongereza rero ukigira mu Bwongereza hari umuwe mwaka ubwo 2007 ukwezi kwa karindwi guto wahise ushyikira mu equipe Reading Football Club niyo wahise ujyamo direct ko kiri umwana se waje kwisanga gute mu ikipe nkuru ya Reading ahubwo ni Imana gusa narahuze n'abakinyi ari Andre Bikey umukinyi wo muri Cameroon wirabura niyo yari interprete wanje Leroy Lita Leroy Lita niyo yari captain wa Reading narasanze nashyize hano kura uburyo wariya nabari bimeze neza nagutandukana ngashika hano ngasanga ndi alaise bimeze neza cyane ugishyika mu Bwongereza wenda usobanurira abantu neza wahise ubanza mu academy cyangwa wahise ukina mu ikipe y'aba senior ya mbere senior player mu Burundi abantu bose barabizi nta numwe aje kwibagira mu Burundi nimba umva siganiro uzabaze nakubwiye nimba Cristiano Ronaldo akina match kuri aya kijye gihe Cristiano yari muri Manchester United na Wayne Rooney na Gerrard Vidic mwajyaga muhura gutya kuri cyane kandi ngabagira guta ngabatwara n'umupira serious urabe Vidic yari mu axial Leroy Giggs uramuzi ndamuzi Giggs bagiye bose nabona gute na Ferguson ni ari mutoza wao imachi ya mbere nari muri bench kura kuva Reading kugira Manchester ni ndege ni kure cyane ufata indege nago nagiye match ile turebe mu Bongereza ajya kuba Reading London iri mu Bongereza ajya London mu muji kura mu muji ari Chelsea Arsenal Reading ari kipe nyu ajya mu muji ndi mu muji waba guri mu mujyi wo match ile tunari mari Manchester nagiri mu mujyi nagiri mu mujyi iri kure nico kimwe na Espoir iri Cyangugu Manchester ni gutya babimeze kubera umva ngubwire Angleterre ni nini cyane ni nini ari Man City na Manchester na Hull City mu mujyi wa Manchester ikindi kintu baragiye transfer muri Hull City reba muri internet urayo Hull City narabaye uvuye muri Reading nagiye muri Hull City bigenda bite warakinyemo naho nari bench tsange ikibazo yari ubuga mu Cameroon yari abizi cyane yarutaga nanjye ngagira gute ngamureba nagiye muri Hull City reba muri telefone yawe ndazi kubireba wenda n'abantu badukurikiye barazi kugenda babireba bareba background yawe nagiye muri Hull City baraduha ibitekerezo abari i Burundi batubwira uko bimeze umukinnyi wanyu mumufata gute ni intwari y'u Burundi ibintu nk'ibyo hanyuma mu Bwongereza aho wahakinnye imyaka ingahe umwaka n'igice umwaka n'amezi 7 kuvuga umwaka n'igice n'amezi 2 okay kurajya mu Buraya okay nago habaho gute nyine ugenda n'umunsi n'isaha yego basho kugushira anga sindahazi ukabanga ariko bakamera isa washitsemo n'umunsi n'igihe kuvuga nibishika bakabwira imyaka 2 uragumaho uwavuruga ugire gute nishira niko bimeze nabi muri famille d'accueil kuva muri Amerika Belgique Angleterre famille d'accueil brother reka nkubaze akabazo k'amatsiko urumva jewe ari ama equipe yo muri abira bihugu aba ari amakipe ahemba neza maramatsiko sibyo maramatsiko baguhembaga ngahe muri Reading nago nayo tumaramatsiko ariko muri Hull City birahari muri telefone amafaranga arokritoma bagukoreye birahari nangahe nazo cyane
tubwire ndaza ku n'ubundi ni kuko bihari n'ubundi turaza kubireba ntago nabivuga kuva muri leading uza muri Hull City bakurukirisa ngahe reba mu telefone yawe urabibona bishobora kuza kumfata akanya nta kibazo ndaza kubireba nyuma cyangwa n'abantu badukurikiye baraza kubireba so hanyuma dukomeze kuva rero mu Bwongereza kuko ugize kumbwira kare ko ari n'ibindi bihugu wakinye mu Burayi wavuye mu Bwongereza werekeza he Abongereza ngana muri Belgique mu Bubiligi imyaka 3 wowe warahatinze nakinnye mu kipe ya mbere yitwa Reading Football Club Reading FCV Dender Reading muri Angleterre FCV Dender yo mu Bubiligi wayikinyemo cyane imyaka 3 urabona Bakary Kone akina muri Côte d'Ivoire umukipa umugardien turakinanye mwarakinanaga ari wundi mukinyi bamwita namwe akinanaga mu Bubiligi navuye muri FC Dender narakinyemwo tukaba kane anyuma ngagenda muri Lokeren FC Lokeren yo mu Bubiligi nayo na nubo iri mu cyambere kiciro cyambere narakinyemwo bakina Mbayo Sila umukongomani bamwita Mbayo Sila turakinanye na Bakary Kone yari muri ya equipe ya Lokeren suko yamuzi Bakary Kone mu gardien wa Côte d'Ivoire abantu benshi barabanzamo okay narakinyemo ho agafaranga kari kameze gute nabo byari bimeze neza ese icyo gihe wari ufite manager wagutwaraga mu equipe cyangwa byabaga bimeze bite ntabwo wagenda ahantu hose ameze gucu ufite manager nibishoboka ari mufite niwe mukiri kumwe ubwo ndi single ndi jenyine na management ufite aba manager ni nkamwe bwa journalist urabona mwebwe mukunda byo bihiye nibiga hasi zafini uturinga urangunda nitandukana byagwa yeze nuko mumeze manager nari mufite kuva ndi mu Burundi na Samuel Eto ufite n'amafoto mu telefone yanjye Samuel Eto uramuzi ndamuzi okay ubu ngubu ni president wa federation ya Cameroon yego kandi yaje ngwa mu Rwanda sizi ko ejo bundi yari yaje nga nandi muhanga je yaje nga n'amafoto turi kumwe niwe manager bari bakumwe ariko kwera igihugu cyavuze ko nico canumye muri Amerika urumva nari muto cyane nago nabimenya gusa mvuye muri famille iri pauvre bavuye gute ikenye bakamfasha kugera muri Amerika nanje ngagenda kubera ubushobozi bw'umupira mwizi ntabikoze suka vyo na nubu kuva muri 2012 nagiye Kampala mu Buganda nakinye muri Kampala turaza kubireba mu kanya abantu baraza kumenya ko ufite experience nini Buganda warakinye muri yo ariya ni ira kipe yitwa URA Uganda Revenue Authority URA kipe ikomeye nakinye muri Kenya Tusker FC Leopard muri Kenya na Tanzania aryo wakinaga muri DTB ni Singida United iyo kina Metikagere okay hanyuma turacyari Burayi byanyenze bite kugira ngo ngama Emmanuel isanga yagarutse muri Afrika mu makipe yo muri Afrika umugabo wagize amahirwe yo gukina mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza na amahirwe atapfa kubonwa n'abanyafrika muri East Africa cyane East Africa ngira ngo urumwe mu bantu bake muri East Africa West Africa uri kumva Uganda Kenya Burundi Rwanda iki Sudan bakinye muri Premier League ibyo byose wanyuzemo habuze iki kugira ngo gumeyo byagenze bite kugira ngo usubire inyuma ugaruke muri Afrika Question nziza cyane byagenze bite ngama sindasubiza question ariko ukangubwira narekunda akazi kanje ajya hose nari mu bigyo byiza ariko nakomye Burundi cyane muri Afrika ariko icyo vuze nico narabonye amafaranga menshi kabisa ako nasubiye Burundi n'ubungane mu Rwanda anga mu ruhango
ibaze aho navuye ni kuvuga icyo gihe cyose nakoraga aba manager kora manager sindakubesha ni umuntu atari mwiza manager ni umuntu atakinya umupira akunda inyungu yiwe niko aba manager bameze ntago navuga iyo hanga siko bandi nakinye mahanga cyane ariko natangiye kwigurisha jenyene muri Uganda Revenue Authority niyo nakoze n'ubukwe umugore yarangiye ubwo ufite umwana abana batatu n'umugore bari burayi bose bari Belgique kandi bameze neza cyane izina ryanje nahinze ko ukiri ubusore we uzuriye umugabo ndavuga ukuri wese uko wabukoreye burayi cyangwa Uganda burayi bari Belgique mfite umugore n'abana batatu umugore ni umurundi n'umunyarwanda Kanombe mu Kacagari ni wabo umuryango wose n'abasirikare naramukuyanga yari muri nakinye muri Nyanza FC muri 2012 waravuye burayi waragarutse turasubiraho mu kanya ugarutse muri Afrika amakipe yise ujyamo icyo cyiciro tubite bwinjira mu kanya ariko i Burayi wenda ukanona ko kanyuzemo mu Birigi niho hahuriye na madamu wawe mu Rwanda hanyuma ajya mu Birigi gute uguma mu Rwanda gute aregiye baravuze ngo abarundi passport yabo bashobora kugenda hanze soko bibuka narifite akaparcelle agagurisha ngabafasha abagende naguze parcelle yanje bihumbi $23,000 urumva bakagenda bose gushika ubu ngubu bameze neza barandekara nanjye igihe kimwe nawe uzagenda ni byiza cyane baba mu mujyi muri Belgique bari Anderlecht wow so hanyuma mbere ko twinjira mu gice cy'ukuntu wagarutse muri Afrika uvuye i Burayi niki nibihe bintu wumva byakubereye bibi mu Burayi singubesha nijyo nabaye mubi wabaye mubi nabiye bibi bihari ajya afite objectif y'ikintu niki wigaya rero niki wigaya cyatumye nijyo nabaye mubi kura cyagusubije inyuma cyatumye career yawe isa nkaho isubira inyuma ku nakundaga Afrika cyane kure ajya nabonesha amafaranga ya kansaza nabwo amafaranga menshi kandi muri konte yanjye ni muri famille d'accueil ijya konte ya famille d'accueil bakambira amafaranga yashize amafaranga ngareba mfite 10,000 euros ndagira gute kangire muri Afrika kandi mfite telefone icyo gihe turi koresha email address akaza Facebook na WhatsApp yari irimo iyo WhatsApp ngo Snapchat nago bari birimo yari email address gusa Gmail tange yahoo.fr niyo nakoze amangaze Burundi mfite note kuzimaze gute mfite abagenzi benshi ayi generation muri 2006 2007 yaba yigasekafa unchiza tumeko nagaje Burundi warufite abagenzi benshi cyane okay none weka kanya ngama ikosa wishinja mu buzima bayo bibona ryatumye usubira inyuma ikosa wumva wishinja niri utatubeshye sindakubeshya ikosa yatumye usubira inyuma ni muri Kigali ni Kigali mu Rwanda oya ndi kuvuga ikosa wakoze i Burayi ryatumye ugaruka muri Afrika nagari ikosa ibyo natumye kore navuye muri Belgique yajya muri equipe Lokeren ngagenda muri Oman equipe itafanja ari umukinyi yarakinye muri Kiyovu wanga bamuta Njari Francis wakije no muri Oman narakinye ahubwo nibagiye kubaza icyo kintu ibindi bihugu wakinyemo usibye ububirigi n'ubwongereza nibihe byo hanze abaye muri Afrika byo hanze apana ibyo Burayi apana kure ari mama Queen kuvuga equipe genda hano bagira preparation iyo tubireke nakinye muri Amerika niyo ya mbere après Belgique Angleterre Bongereza Oman Muscat basi ni ibihugu bine aje Chypre nago wakinnyeyo Chypre
nibagiwe ntabwo nabayeho neza niyo mpamvu nibagiwe. Okay, it's okay, nta kibazo bibaho umuntu ashaka kwibagirwa. Hanyuma okay, reka twihute wenda mbere yuko tunaza no kugana ku musozo w'ikiganiro. Ugaruka muri Afrika rero wahise ushyikira mu kihe gihugu, byagenze bite? ari umutoza ngaha bamwita Abdul. uramuzi umunyarwanda. namusanze muri German anani Ujerumani German mu Budage. namusanze ariya na n'ubu ni umutoza wa Muhanga. Abdul naramusanze ariya ni umuntu wa mbere nasize Burundi ngamara amezi 3 nari nagiye mfitinda guca. yamfashe akaza muri Nyanza FC na Viburaya direct i Burundi. amezi 2 muri Nyanza FC. Nyanza Fraize perezida wabo ari Meya Murenzi Abdallah. Sikura muzi? Nyamuzi. Niyo ari perezida wa Nyanza FC. Wagarutse i Burundi bahita bakuzana muri Nyanza. Nyanza direct. Azangwe n'uwo mutoza Abdu mutoza. Hanyuma na uge yatozaga igikwiyaga bahita gute Musanze. abanyamakuru b'imikino baze kutwunganira. Twe turabashobizi. Maso. Uramuzi Maso? Ntago muzi. Niyo yari aje wa Abdu. Okay. Hanyuma tubwire ese wavuye waje Burundi uvuye muri Omani? Yego. Nave muri Omani ngaze Burundi ngamara amezi 2 ngaza muri Nyanza. Izamuka mu cyambere. Izamuka. Ukiza muri Nyanza ikipe yarazamutse. Okay. Aha, ugarutse muri Afrika. Twihuse ugarutse muri Afrika ugeze mu Rwanda ukize muri Nyanza. Ubu aka kanya mbwira abantu ko uri muri equipe ya Muhanga FC. Ariko andi makipe mu Rwanda wakiniye na yahe? Nakinnye muri Nyanza FC, nakinnye muri NTC y'Igisenyi, nakinnye muri Mukura y'Ubutare, nakinnye muri Kigali y'u Rwanda. Okay. Ukiva Burayi se mu Rwanda ni wabanje gukira mbere uko ugiye Bugande na Tanzania na Kenya? Ndabaze mu Rwanda. Ugishyika mu Rwanda waje kujya Bugande ryari? Muri 2012-2013. Niragiye Bugande. Nibwo akinye muri URA, Uganda Revenue Authority. Uvamo ujya muri Kenya cyangwa wagiye Tanzania? Kenya. Naviyaga muri URA twakinye competition. Kandi contrat yanjye yari irangira. Contrat yanjye yari y'imyaka 3. Ngakina imyaka 2 n'igice. Kora uri mukinyi professional. Ufite uburenganzira inyuma y'amezi 6 uritangano ugiye. Ari muri Kenya tukagenda muri competition na KRA equipe yo muri Kenya. Kora ni bihugu biri anglophonique byo Cyongereza. Ngakinyari ngatigatoga 2. Hanyuma igiye equipe kangu ikasesa amasezerano hanyuma ngaguma muri KRA. KRA inagezeho maze afi amezi 2 FC Leopard ikanshaka igasiza abafana ne banguze jewe maze kungura abafana bagasiza amasezerano muri KRA nganya muri FC Leopard. Okay. Ngama aka kanya rero uri muri Muhanga FC. Nyuma yaho wagiye uca hose abantu bagiye bumva ibyo wagiye ucamo iki. Aka kanya mvuze yuko wenda habayeho flop nago naba mbeshye kuko habayeho gusubira inyuma gukomeye kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugakina mu cyiciro cya mbere mu Bwongereza. Aka kanya ukaba uri kwisanga muri Muhanga iri mu cyiciro cya 2 mu Rwanda noneho nta bushobozi igitarama nta bushobozi buhagije nago byoroshye. Yego. Aka kanya navuga yuko byatewe n'iki? Chamake incamake byatewe n'iki? Gukunda akazi kanje. Yayiza ko ugakunda ahubwo uri nko muri Arsenal.
urumva singubesha byapfiriye ngama naragize ibintu byose bikomeye ariko narabuze aha mu mutwe nabonye amafaranga menshi narabuze aha ahubwo ni muri AS Muhanga ntabwo naje muri AS Muhanga ngo nshaka amafaranga performance AS Muhanga ifite umutoza arazi gutoza imyaka yanjye ni myinshi imyaka myinshi ntabwo nemerewe kugera mu Rwanda urabizi mu Rwanda yemereye amategeko urazi ko urabona ku telefone yawe u Rwanda ruvuga ngo imyaka 30 ukina muri equipe nationale ni wemerewe uri munyamahanga ntabwo wemerewe byo urabizi Junda yarenze none ariko ufite equipe nationale y'u Burundi ukinira naramagawe bwa nyuma match ya Mauritania yari ukwezi kwa 11 ibwo mwakushize nibwo bwa nyuma wahamagawe mu equipe nationale ubu bafite match zo na Indonesia ntabwo nagiyemo kura ndi mu equipe kuko babaze wangama ngungu byaranze yarafropinze ikosa bacabalala ba muri Kigali bagiye ba muri Kiyovu bahita bandi ba Bedi ngama aka kanya izimwe muri defo zawe navuga ko wiyiziho cyangwa n'abantu bakubwira ba hafi inshuti cyangwa n'abantu bakuzi neza bakuvugaho wumva ko zaba zasubiza n'inyuma kariya yawe nizi warakoze cyane ikibazo cyiza ngewe ndi umuntu wa mbere nkunda kuba easy siko ravyo yoroshye ndi easy nuko wambonye ndi easy ariko ngahura n'abantu batari easy bari akavuyo kenshi iyo nagaye defo ngama niyo defo mfite ni defo nayo so uyifataga serious ubwo wambonye wewe wabonye gute nakoze easy umva nakoze easy ariko n'abantu batazi easy yagiye Kigali agiye sivyo icyambere narabaye muri Amerika ndamarwa baramamagara mu equipe y'igihugu kenshi mfite 50 na equipe nationale baramagara mfite yari 15 ndi muto cyane turaje nga mu Rwanda kubita Rwanda 2 siko ravyuka equipe nationale y'u Burundi yaraje nga kuri regional nyene regional nari mari okay nari muto ni kuvuga ikintu cyatumye ngaba hasi kuba easy kuvuga cyo ni kimwe nico kimwe nawe uko wambonye ndose ibintu okay ni bwa mbere ndi mu Rwanda ndi mu Tanzania muri Kenya ngavuga n'abajournalist ni bwa mbere buzo bwanje kandi easy kandi ni bwa mbere muri radio ni radio kiziko television Iris TV ni bwa mbere niyo mavuga ndi easy easy yanje ituma ngirira mu bibazo nari mfite stress ntago mbura bushobozi sindakobesha mbura amafaranga aka kanya hano mu Rwanda to be honest rimwe na rimwe sino mu Rwanda gusa n'abakinyi benshi muri Afrika bijye bibabaho akenshi iyo kariya idashenywe wenda no gukunda abagore cyane ishobora gusengwa no gukunda inzoga hagati aho ngaho wowe icyo wumva cyagusenya muri ibyo niki icyo utunga agatoki niki muri ibyo bibiri afazali kuko ndi inzoga atari abagore okay kora nakubwira kandi uwo n'ukuri narize muri kora ahantu usa naragiye uriga imbere yo kuba umukinnyi mubwongereza maze kwiga amezi 3 kora menye cyongereza mu Belgique niga muri Hollande niga kora iki umenye kwanza ururimi harya mu Hollande nawo warakinnye preparation okay naragiye ubungereza Espagne Atletico Bilbao naragiye hose urumva ako ni preparation mu equipe mugenda kugira imiteguro urumva okay singubesha ikintu kimwe kibi n'umukobwa sex nimbi yica kariya y'umukinnyi kurusha ibindi byose ariko inzoga ni byuha biravamo ariko sex baratubwiye ngo ni 14 km
nyanga ukagira za muhanga sexy warikoze ku round iyi katazikira irakujegeza kabisa ukagira round enye azawageze inzoga wanywa crate gazi yose yuzuye wayinywa wowe wayinywa gazi warinywa nayimara ubu ndi mu zitatu ndamara iminsi itatu nywa okay hanyuma iburayi nabwo wanywaga agacupa hapana nari muto cyane okay icupa nayinyoye igiye narifite umugore kandi nashatse kare ntabwo umugore ntiyagutesheje umutwe mwa niwe nyine singobeshe okay naraje washatse ufite imyaka ingahe 22 ans mvuye muri Oman nashika mu Burundi kandi umugore nashatse tukabyarana abana batatu ujya mugore twari twigana turaturanye ibaze nanga ko nafite cash zuzuye kabisa ngamwe ikintu yashaka akabatinda umugore nawe witwice kariya misamye ubu ngubu ari buraya n'abana bose aho yagiye aho yashikiye niyo nabaye ako twari tutandukanye nubwo wenda yaba yarabikoze atari ugukwanga n'icyo ariko rigiye bibaho ko ni umunyarwanda niyo mpamvu singubesha byo n'abagore b'abanyarwanda nkunda singubesha ndi ngakwera akazi ako abagore b'abanyarwanda nabo bakunda abarundi sura bakunda bo abandi bakunda ikintu cyambere barimo kwikunda ba byo mfite umugore w'umunyarwanda iwabo ni Kanombe ajya Kanombe muri Kajagari yego na mama wiwe famille yo iri nga bose bari nga akibaze nase mu Rwanda muri mugozi wa 11 ninagira nashanga nagira amasezerano na AS Muhanga le 24 itariki 24 kwa mbere nagize amasezerano na AS Muhanga akafunga uri nga kandi barabizi ko ndinga nta nubwo murahura no kuvugana na telefone umugore ariye burayi n'abana kandi wabigizemo uruhare akabo baravugana ibaze icyo kintu kandi mfite uburenganzira bwo kwamagara hariya wo kujya kuri ambassade kuri abana ikindi kintu kikuru kandi cyiza babana banje bayitanga bose n'abahungu harya abahungu babiri umukobwa umwe kandi bose bitwangamo wow wa mbere amazina yabo nicyo kintu cyambabaje amazina yabo na amazina y'ijya muryango wandeze muri ni famille Timmermans wa mbere yitwa Reba wa mbere yitwa Roy Sense Keira Ngama wa kabiri yitwa Lick Mael Ngama wa gatatu yitwa Timmermans Junior Ngama wow mazina meza cyane bose Ngama reka dusoze tugushimira ku mwanya waduhaye uri flexible kabisa nagushimiye tuzafata undi mwanya Imana nidukunda Imana iduha umwanya dukabivuga gutyo nitubona uburyo tuzagusure kuri equipe kuri Muhanga dukora ikiganiro kindi tubwire uko bimeze kati na baba ni 24 arabyibaye mukira n'amagaje tuzaduhari tuguganirize nyuma ya match tuganire ibindi bitandukanye Ngama wakoze cyane TV nyuta afite ikintu umva iyi TV yanyu yego ntabamagare nukuri kandi araye ndi mu Kristo le 24 uko kwa kane dufite match na magaje imuhanga ndabamagaye nimba siyo twayakiriye nimba kandi ababwiye ninabikora ajya muhanga 50 ndabakira hariya okay nta kibazo Ngama muri batatu wewe na uriya ndemeye okay aka kanya meze nabi ariko ndarayiye Ngama Emmanuel okay Magazu na AS Muhanga uzasina igitego ratwijeje kimwe ibyo okay reka tu betting naye no sindi ibyo bitego bibiri telefone yanjye ngiyi ngi veya match uzo yifate okay naye ni utsinda ibyo bitego bibiri nzaguishimwe ikihe nzaguishimwe nge ndari kwemerera umutima wanjye ndaza kubwira inyuma ya kamera ari kuri kamera biriko ndaza kubwira inyuma ya kamera sexy yanje izamuke ibenga muri zo ndabikora
nimba bitakora mu cambere mu premier mita bizakora mu deuxième mita. Okay. Ibyo ndabaye mvite jewe. Twabyakira invitation. Anga nariya nagari nagari beshi. Kuva ikigazi mu banga ni make habyo banga turagushimiye cyane wakoze kandi courage mu kazi kawe no mu byo ukora tukwifurije ibyiza n'iterambere n'ejo hazaza heza Imana igumugisha cyane. Amina. Bye bye. Bye.